bakso mang, muna karong nama. Bagus kayo. Pai, aman na pai. Beli bakso. Ya boga duit dia. Nakaka maneh. Naon? Nakakaing. Woi, Erik. Sabar, hata ya Allah. Kopi. Mantap amat tiris-tiris kieu. Wih, kopi aing minum bae dia mah, mulanya. Hayang rokok boga pan. Woi, dia kopi bapak aing beak dia. Ih, jangan anak lu utung di dieu. Kopi deui. Nah, punya. Mulanya kan datang ke selta, kerupuk lain diinum. Sani meong. Kirsen bareng musim hujan. Awas sih. Aing gorengan. Kalani aing gorengan eueuh. Ada goreng mata hayang naon deh tak? Tempol tak. Donat tak. Gorengan dia gemang. Gorengan tak. Kak. Si Ajit mengaledek bae. Oh geus kalani, oke kodong. Balik heula tapi na. Motor bagus mah hese ditarikan aja. Tapi bohong. Kayak beli gorengan di nukalan tinggal sakieu dia kana motor bae. Coba udah ngerti motor lain jajan bae. Kayak untuk jajan sekali buka duitnya kena dia bae. Iya teh. Mana ya dia aing? Woi, mang, tadi oge. Naon pai? Naon? Minjem duit, mang. Pinjam duit. Waduh, kumaha Gura, mang. Kumaha nya? Ari aing teu mere pinjaman teu tega ka budak putih mah. Mahanya dasar macam beli gorengan. Duit dina anjing pai. Jakotok kita bekiun. Hayang beli bakso, mang. Muna karong nama. Bagus gaya. Kita mandi kali ya. Pai, kamana pai? Beli bakso. Ya boga duit dia. Nakaka maneh. Naon? Nakakaing. Woi, Erik. Sabar, hata ya Allah. Wih, jaya adik aing si Kasep, wih. Enggak, Kak. Wih, biasa baik ya, nyentak-nyentak gitu. Jadi buka duit di mana? Kadieu tanogo. Ainon Kasep, ainon Kasep. Ada
Parah saya keterlaluan. Pun aing boga adi bukti gituin. Dari amat cari aing. Jika mana Jit sama ember? Lu ke sawah. Biar naon ke sawah. Biasa anak keong. Uy, banjir sawah nage genok. Itu jing aja. Padahal loba rejo. Saya ngilu. Gue lagi aing nyampur mangusil mula. Ih oh. Ulan kak. Kau yang baik, dia ceger ember. Jarang main Ji. Isin aing. Jin, kemana mang selena? Lah aing ramean isin. Ayo orang baik. Ih, bapak kare anjing rejo. Atuh lah cak aing ge. Lah aing balik. Sejelas diajit.